Crest Media TV iraka lyawe. Enfakazi eshatu ez'omugenzi David Mujinya owabaire ari kansara najwekera omu ruka rwa Kagaramira ha Gombora Yankungu sub-county nibateerera gavumenti omuranga aha bwasako emwe erikushangwa omu Runkungu okutiinisiriza omwe aharibo okumubinga omu nju aha bwarooni ei batarikumanya. Enfakazi Judith Mujinya owatigiirwe enju egyo kwabaire naagaaniraho n'omunyamakuru wiitu Erin Gana yamumanyisa ko yateereirwe esimu bwanyuma ya saa 2 omushaija waziikirwe nemumanyisa ngu enju egyo n'ey'abandi. Mujinya ndi omukyara Enfakazi omushaija wangye obu twaziikire by'omukaaga by'oku10/2023 akansigira omwana omwe na nenda akansigira enju eri omu senta ei nabe nintuuramu konka nyine aha mukyaro ahu twaninkoreramu bizinesi ndikukonda kutaaha omu kyaro yansigira enju kuhabire hahwireho nk'esande nk'ibiri tumuziikire naafuna esimu negamba ngu enju egyo y'orimu n'eyangye namubuuza namugira nti n'eyawe ati nyine endagaano y'enju egyo kandi eriho sitampu ya chairman nanye namugira nti haza nanye nyine endagaano yaayo ati kandi wowe otarugiremu ati n'okura abapoliisi nibakwihamu ati n'okwihamu polisi nti kare kantegereze polisi. Omushaija wabe nantiinisiriza akari mutungi akanteerera kunamuburize nti oryoha yangira ngu bamweta mutungi nashanga omushaija ogwe ningira ki nimumanya nanye namubuuza namugira nti hakikuruga kare koona okwotaha enju kanagitahiremu 2019 kare kunamazire ntugura enju kanubwe nataahamu iwe kuruga okwo bwona okwotaha nka yangira ngu nubwo ateekateekire kukozesa itaka enanka enju yeye iwe kwotaha norabaho nohingura nondeeba ndumu okota kijaga kunshaba rent iwe obwo oreebere omushaija yafa nubwo nshabire ngu enju n'eyawe yangira ngu we ntakimugambire ekyo nubwo yishuka kukozesa ploti y'enju yeye kare twabikomya mbwenu kumbire ndi ahwijo ahwireho nk'okwezi nimanya nareeba naza kwijaha nashanga hahandikireho ebigambo bikugamba ngu ni property y'abakitora saako nibagiguza nanye mbwenu hataaho binshobire akangira ngu enju akagigura n'omwana owatugurize yangira ngu kandi aine endagaano kandi nanye nyine endagaano. Omushaija ogwaje bagurize bamweta omushaija nibamweta Turyamusiima Rogers konka kabura atariho tingumana ahari. Omwana mukora endagaano akyamana akariho chairman nyireho omukono gweye na stampu ye nanyenda abanyambe bw'omushaija obwarebere omushaija yarugaho nubwo atagira ngu yakizire ngu enju n'eyeye kandi nanye bakaginsigira kugira ngu nkayoreza abaana babiri nimbakorera ki. Judith Mujinya nahamuza kimwe ko ine endagaano y'enju egyo etariho ibanja lyona ngu n'omushaija we akaba atiine ibanja lyona omu banka narisha omusako nahabwekyo nateerera gavumenti omuranga okumuyamba aha nshonga egyo ahakuba n'enfakazi kandi omushaija we akamutigira abaana b'okureeberera. Omukazi omukuru ow'omugenzi David Mujinya omukyala Eileen Mujinya arugireyo yashaba abebembezi okubayamba aha nshonga egi. Saasiirwe Eileen Mujinya omushaija waitu akafa ebiro tukamuziika ebiro 6/10 twasigara turi abakazi 3 n'abaana baitu yatusigira ebintu hariho omukazi wanyobe natuura omu senta ya Kagaramira akamusigira enju eyabaire nakoreramu egyo enju kandi eizire omuntu kwija kuza kugihoza n'okureeta aba banka bakahandikaho hariho ekyandiiko kyabo kya banka
kandi ubuzima twine obuhame turikuhamya ngu omushaija witu abaatiine looni omu banka yoona konka nindeebaho ekyandiiko ekirikugamba ngu ni banka eya Kitura Sacco yehandiikireho kandi nehandiikaho erikuguza enju egyo kandi omukazi ogwo mukaibanyi amusigiire omwana na nenda mbwenu aherize kuzaara mbwesha abaana abo abagira ata mbwenu naaba ninshaba kandi nyowe ninye ndi omukazi omukuru mbwesha nyowe nyine abaana bangye ninzagaruka nze kworora abaana ba mukaibanyi mbwenu naaba ninshaba abebembezi baitu kandi abitukunda munonga kandi ababiine akora nabo nawe abaire ari kansara mbwenu twaba ntubashaba n'embabazi na rukundo nk'oku mubiine mukora nawe mwije mutuyambe nk'eka ya kansara mugyenzi wanyu na munonga ninshaba seezi ya Ruhanga hamwe na Dan Muramuzi mwije buzima mutushike mutuyambe omu nshonga egyo mutuhumurize mutugariremu amasiko ahabwokuba bari mugyenzi wanyu mbwenu mwije mutuyambe nk'efakazi zitakabaasa kubonabona muyambe abaana baitu na nitwe efakazi ezigumireho kandi itu nk'abakazi ba mujinya twine nkwatanisa omuka yitu nitukwatanisa na mbwenu enshonga egyo kunagireebire kungihuriire nahika ahanju nagireeba nahura nashasha munonga nk'okushanga nitwe tuteera omuranga ng'obuzima mwije mutuyambe kandi ekinyinemu amasiko ngu mwije kutuyamba nk'abebembezi baitu. Omwami Amos Katugunda omutaka kandi owakozire endagaano y'okugura enju egyo nahamuza kimwe kw'enju egyo yashashwirwe kuhwayo hatasigiireyo ibanja na rimwe. Abantu mwena abebembezi mwena abanabateerera omuranga ogu enju egyo niineho bwa mushaija Mujinya David n'omukazi we Judith akagigura ninye nakozire endagaano ninye nabaire sekuritare tukaba turi abantu bataano okubanza kandi Mujinya David kigura owakabiri ari omukazi we Judith owakashatu ari Kiguza owakana ari Chairman LC1 Eliabu Kiroro kukamya ebyakora owakataano ninye Amos Katugunda wakozire endagaano enju egyo Mujinya akagigura miliyoni 2 yashashura kashi zona zahwayo enju obwire obwe ekaba erimu twigi tw'ebiti Mujinya akabigirwa ebyoma enju etakozire eby'amatafaari yagikora agiteera n'erangi yagikora na siringi ahaiguru yatembura n'orutookye enyuma eineyo orutookye rurungi munonga rutarutariyo yakora na toyi katoyi eti enyuma kakakagwire mwenu oriiga orikugikomplaininga ngu neye kuruga obwire obwe kuruga 2019 everything kuza kubigamba abo kuba hiine ekitwesherekiire omunda tutegereza wakubaasa kuba nakomplaininga enju egi ahabw'obuhamu bwarareete n'obwo akareeta obwe bwo burareeta ebiro ahabw'okuba byo ebiro birikonga tindabigamba konka omwaka kabiri 2019 bikuhendera Mujinya nibagura enju egyo miliyoni 2 kukoreraho ebintu by'entunguuka ekamusiringa kagira omukazi okatamu kakera emiti n'omunaasi naye nimbamiza ngu enju ebindugamba nindimanya esente ndazeebarira z'emitwaro 5 Mujinya ashashura miliyoni 2. Chairman w'ekyanga kya Kagaramira omwami Eliabu Kiroro enshonga egyo nagigambaho ati amazina nibagita Eliabu Kiroro Chairman LC1 wa Kagaramira ati ibyokureba ndi mu katare Kagaramira burijo ntabwo takashyira mu katare ka Kagaramira burijo abantu bari kushaba alone nimba mbasayiningira bahamize barite papura bya banka mbasayininga batunga sente zabo kuba ovakamu kuba mu ishiya kuba mu ebu na mbwenu kuna bindi yawe nyicara naka mushaisha medali ejana na manager wa Kitura bashaka mu katare bambuza nka ebyamutungi kumanya mbabuuza nti mutungi ati ngo ebyamutungi enju y'ekane yakuza mbuuza medali njati okuza kuzimya
medadi na kamutunge mabunga atanyira mwemerera umusako yakitura utumunyeho ubushuma genda ukora icyo rukora atakagaruka kuza kwitegereza mbuza manager wakitura manager wakitura niwo manager atimenye manager yo kandi ikipapuro cyo bakakireta nta kisayininga tabikihangarikira tumara korana urangu nondo ubusingi bakora makagabantu medadi mtejo kayirkangana na siraji yakurema hatunirwa ngo miti by'abantu turyo mbiti by'abantu medadi nibakuretera ibizubu atumaniye namwemerere twara mwemerere utakaka kutegeza muri kinyero wayi kikanteganisa nijo kuza kushanga ejo ya mushinyero handi tinkumanya manager w'abahandikire tinkumanya medadi wizera akabahandikaho naho cyeshobe gene yari bacishije uruki kukariki guteganisa sheria ibyo kweta umwite umkwija kwandika ahanju iwe gafameke yageza wije yakwirkangira umukazi akijangambira najya tkategereze terebe kibahandikireho kiza kubareta nagamanye gutubakisha munejeju bakamabera kamba kigikoze sana batinde kugiba mukama yagiye gwirira ko senjiye nakikoze medadi nuwo medadi mushya wa nkungu mango nutendera mu mataka tekubiye bakonye tinka kuza gitaka ngo yaritenderenga kunkari we yizere bembere yizere na manager bakashanga mukatare kagarira kandi wahandikira ufite intino wa muri bitino kumumanya kunkari ho kigambo kitira sako kindi bayikigambo haro kindi kigambo ki nubahandikira abakitura kandi kipapura cyabutinde kimanya na government no gitera maranga ki nyende bahezi baryaje ya mushinyabo kwera yagenzira akakoresha barapfire nubateganisa babana amukazi bo mugire nubabiro bamuhunguye nabuki barya bintu bimugenza mushinya barya kumuteganisa umukazi mushinya ko rugama mushinya abantu babara kwetegeza David mushinya wabera arakansara wego akaye nubabira furtiremo n'umutuze akashangwa tsigirwa wisheru wabigi bona batakana bamumanya n'umutuze waha yamazire imyaka akatara umushuma akatara umuyayi kandi akafira n'amakaje arakansara Our Christ Media TV n'abandikiriza Joy.